megalayapost.news. Kakin hun jong kinongnya berturai ki tourist taxi ke Than Mahoti ki badan hapo ka Shatri Mahoti Tourist Taxi Owners and Drivers Association MTTO NDA haramkat ke jeng turai langbat ke dorbar shnong Mahoti menta ka sngi kilami padba ban penkhoi ya ki benta ba jabo bat ki road ki kiar ka surok hapo ka shnong Mahoti ribhoi kite kinongnya tourist taxi kila stang ya ka jeng penkhoi surok nadu ka por menstem bat ki blala ban pendep hadu ka por siteng sngi kanong rim ka bla penlong ya kite kinongnya tourist taxi bakin penkhoi ya kasurok hamahoti kadai namar bakasnong mahoti kladai kum kawen kisnong kabalong pedeng batkum kinongnya tourist taxi kijupun longkum kajakayeng nakabenta bankin ikinong lait nangwan hakatai gathan habai de bakajung putku surok hamahoti ubatino surunja presiden ke MTTO NDA ulo ombak kanong rim bala penlong yi para nongnya tourist taxi banimi paiba ban penku surong kadai hadian bakilayu i ya kajung jabo karur surok hamahoti batkum kinongnya tourist ki kwa ban peninuk sai ki paiba halor kajung don kam ka khut ka subah ha kisnong githau karbara khaliang ba penyo bor mukim skuturisnong mauhati ulai ka jingyaro ya ka kanhun kinongnya tourist taxi ki balashim khiawan penku ya ka surok hamahati barkabla long ka nuksai ki weipan na khaliang te noi lam snong ula kan tui kinole nangwan bat ki priyo bawan yo hamahati bagi deben kiar na ka babran yut pathar hamahati nang ba kasnong kan long ka bakhut basuba Bars ng Mahoti pedang hiborok kaway jis ngobot pawo jung songo ka khau ya ka Mahoti Tourist Association kabalsin may nagasinjam hagan nagasni matun khut ya resong ka Mahoti pedang hiborok kaway nadu bastang jung nadu bukut jung song Mahoti te nagalang jung kumusnong jis ngobot pawo system jung kublay ya iposdan iba sino serenja apo jing lang jung i baro ki bar ge berapa association jung i ila like nang ni ko montas ni baro sisni bandu na yata jung kamay chak ko jung i Ray na kadang sunyi kung kusnong nilang kitbok rubyang iti tum asosasyon bawat kinangla susu banjal hakan ikalti abapi serang pi ang nun anman rai taga kuit kasubah hakan ti kesengkin kamtam hakan ikastan kaba pi manla kasni pi yang pi yai pi kamay lang bagan ikastan aduk mau ti spom sning dia na kadang sunyi ngitip tu sesisian pat kita iba kumulong iposden jong ni asosasyon tolong tiba ya trelang bagan ikasor mengkat bangi kum kada basno mau ti pedang dan bagan disno pi kelang jong pi inla ru ban rai kata kuit ka subah ya kata imlang ngasalang hapo snong po thau kamtam hagani kai dong ka thain ngajungi isibun kamtam hang nek sentar bolong kayo mohati man agasniyo ni don sibun kinulay kinongwan kamtam hagasniyo te kumta ni kerpat speak pe ba hapi ban yawan hat snobha kum gajing kanuksa gaba kineki Tourist Association kila ain dagasni kum ka awareness program na kumta ki paiba nong susnong jungani gadong na thain hiborok kawai gibi intilung ba une usrok ba te kuntang ni pa sa specific ba subha ben trelang kan bangi kum gada basnong bakum joro ba ka tu solution tengi kirbok kirbang po gaji lam sing ba tin senja ban la su ban kentiu ya kene ke turis ha kata kalti ke badai bat kamtam barung ra ya kata sungsuk susan po gadong na thain blesibun so kumen nadu kata-kata kamtam da ka benta ki driver turis jong kamoti asison terengkat kajingas nok tilang jong ador barsnong lagi dalang eskatrisnong bat ki gue gini lam snong bat kumju ya kublay ya ki try kali ki bat plak por ka kasi ban por ban ni ban le na benta ka khut ka subah tikani ka de jing sedang na ka benta jumi ni kublay na benta ka khut ka subah ki ba hangdi kadi ka sentar kinongwan kinonglek tekawe ka message na subu syaki parado prasnam ki bawan ki balik ki bawan subha buramlem ya kasnong gathau ya ki plastik ki jabo jaban bakin bu kapok dasben om bakin subret pathar la ban sukawang sakinala sakiligitai kena takadaw bangi kum Tourist Association kadi kijing sedang gajumi ban lamti mentakasni nani sakmat ganya tre nam taka khut ka subah te kumta nya ai kubleng ni sachisin ya ki pra driver ki la kaungu ban la por ha kasni megalayapost.news.